emu adoma nyina share meeting kwaku meeting kese a no mu yei Sudan da kobi esukonkon kobi ebuburo ekobi mepacho anomefa kobi blue bed kobi bola bed kobi chese no man nyina da ena omu kohia efom mo ate se jata osono sebo ne ade ena o maye meeting endi anoma ma ne muso na sam o kan ne se efom mo na ye konkonsem dodo because okofole se fra bo bi jata dan ye kan se wono de obubomu a ase obi ani ho ase oye supremo ase obi nka but ono anu mese kire se bo aka kire ni straight se wonam wiem ontimi nkire da kire wa ma ne ho kwan endia de no presa ne ye o mahi gran se sebo no ono otimi hunu anu ma akura wotu no obeso oto ne ho agwagu ase obe ena no ma se ye o mahi omunya ase nkura sesem no no mga so mo mafom da no ma che omo omunim ba bi o mekwa godidi a omuni ho nti omga so mo start ya omunim omkobusa okode timi bo efom mo ase omu boss no nanso no kra bre no wase ade na sebo ni jata no presa edo mo ye meeting na kwagu achichide go kan bi se we na mo be ye na mo frɛ me metwe anoma ncheme jata ncheme nye wura mi konkom umene meto mo yema owu na be fawo oya anoma wura mi konkom uni hwede yeme eti meeting amu free fa no be na nka me se be anoma me fa bredi ho be mo be se madade ena otwifa so kwaku yeso otwifo mo so ena kati ane ado se wa mu omo at least no ma kan mo de ono so ka fo mo mo ahu ti go mu ntie o mo mpanimfo no because ono akati ehunu so ye nipa ono no timi fa abade denji ono so nim nia wo ka ache se ono de nkode ne ho folesi nti ono kora nkasa ada na wo anoma abo atoto fiat se achechede wo be kwan abara onim wachiwade ye di just shoes esi obe UTP yede banchidue si wachi sesi a ebe wura wo mu nti wo presa ya de achechede ye kasa ya na watua faso no se ne no ma sete ewie mu niema ma sete eja hihye o makotwi obi ba ko ya no makotwi eye feze petrus apepia bu ba bi o di je beto omumu ansa no wo sete sa ku no ko aguse me no kasa ya no ma pagya atum na ko aku ehohye afi ye fom mu ano mu acho no manyi na atu omkowiem afi dia achechede aso minikam na ko aku unum achechede nante kuruchia won koda eja na ehyeto no oguja na ehia na ehunu se akatua ne ade na ade afa ne ba hye na chi no nam je ne mirika hwitira je ne si akire osi akire bebebe opia achechede so opia achechede so net achechede ti na oyipie da no otu ne na ye ntu kwagu afedi ade ye achechede mmoa bi eno nam no betu fo se de nkwa na wunua na ye wo ntimi nya amanenka kwagu de no kan ye etomre bia okọ adumama nipa obedi kan kire se wotan no ebe wi ase na o ye wadamfo ahye saade no nso a utimi ko han dan wo baabi de obe kire se wotan no be wi ase na o ye wadamfo utimi ko pie school bi mu nipa obe start se wo di wani no be wi ase na o ye wadamfo no na ebe ko wo moa nti de nkwa na nipa ndi kan ye ya untimi nyae manenka wachi ni twan obi wo ko obi akodwa atwazo nyae kwagu mpesa mde ma no beka metwa mfonyin na akire because obi ntia se be free be duru ho ya ko akohe video no ahwe bra ade ebasa he na chi no afagye ma beduru na jegu so hyiba no hia eye achechede no akanfo akire na otwifa so a da otwifa so onuru ba bia o to ya ba find me for kokogo kwa onuru ba bia o na waza agoto no kwa ro pese otwa kwan nim wo so afok mi nti wo san no atekweta metwimfa no achechede ani ade hia ya ade pire wuro bi no we say ni wuro no na be boa wo no nso kwakwa mutire janu kakra bi na sembisi na achechede asa be dane ade boafo sa ade janu wokoya nko no so koka esu aja ma sabita fra jeja fa no kwaku ko he wani so de oye panyini ni so be hu se de ode betufo ambe se ote ase ye hwem na sesi ana afi abewuram ne ntuni pafo ye ba sesi a ye ba sesi a if you do for yourself, you do bad, do for
SOMPA FM. But you definitely do for yourself. Odu osane wo kakra. Ana oka se be kwam de hye mu de se owu ade akra na menya. Masa mamen fa che me na sa abra bi wo se me adwaman ba ko awakobo nti mi wura mi nya nche wo da. Obi se ne papa anhwe no afede ne papa do ko akwesi ne yie eno abase na minni bi nti na me ka sa se metima he fa che me akra ne se da enso amma fe me mo mi din se o papa ne kwaku yentuni pafo yentuni oye panyi otini Americans yentuni pafo ne yankonko ye me wa hafu bedi akon etina obi nchen wo mem kwaku na me kwafu ma de se swame tu abu akwa na osukuku kwa akodua wapon skutiri okroko no ukodua wa se Moses no afa fom firi akwa abu akwa akodua kokwa sa atutwaja wa wo so na fom ho asa aba bedru fie asa na obe wufufu edidi nto mu bi fufu ne ntem kro mu yiyi matwen se ejalo wa na osoa wona wo soa ene ne se no na ko se wo hwe dunsin na wata udi siso na alo to atade na adwira gu na usugu yam waka asem ne o ogu na me sugu mi yam itimi je shane kenten so na alo ke me ha na adwiri dwasa agu me so na masari esiso na me hyehye gu so na wusu sa amre wusa enoma yesu kwaku wie di jana sa efre bu akwa abaso ame ha imagine say from 3 to 6 3 hours pe na de ko ye aduma no koku asun be 50 pieces ukobia koku 50 kotu amna akata so 50 na hatu abu akwa bedu ga na abose we say for 3 hours kobra nipa no ye me sa na nanu kodi iburo nya me tu ka akọ no hompre na ohun mi osi koku bu achi nie ni otimi kan ya no kwagwa ne ye kase obi ango ga ni odi ye me nkoni fie oda se ni bi ni ye kan jo ze to be ye jaiche abun za ya sema ye kan o so bi betima show akola bi one ne tie ni ya pa ebedu nwe bi a akora no se benyame be left na dru ba bi no de wo kan akola bi wa won ko but obi wo so obekọ se ne mama nko chia me ko home prensa mama ne di 132 mo what them but nyame adom no oni so una me ko na ma aka me na ose nwan ni me se kwaku buache na msinya no ton asiche dokono amen ka se nkwaso ya o se o so malo ya to the kwaso ya ya nkrofo bi hon makwaku yeah the way I almost seen the panitra na ni ku baby try ye na ire baby try ye a wo triti no do maybe a ho no sa asemu afutu se o muntie ni epa mo amone mukru mate okay ana mo ne sebe mo yire mate etimi dane ana wo no wo fa asete etimi dane ye ni mo bi a sebe prejudice ana wo fa ase wan fa na anya hwe na yire ne twa ntroto ne wo fa ase so wan hwe nchen wan hwe nchen o ma akra no so straight back to akurase akra no ko no started say afide ono ankasa no wo ye ne no man kakra ena na danfo bi ne classmate be hu no no man so ne Abuja SOMPA FM ne ko ye kwagu kwanu ko ye adwuma ko duru ba bia afide na de ni mu ne na ho kekanti ya say I left him say ya fa na adwuma ye de ne ko position kese akra ne back o back no o chance ne no man na ehye na adwuma o pese wo ye no na ne maame no na o chiri ne no na ne de ka ho bi it will call round nyina no se ne mekọ me maame o akọchia me maame wagu obi wo ho a onko ba ne ye ka so se eduru me bi nyankopọ na ahye wani munyam se saa nipa wo tan wo no onche ne wo hu wo so nyame no nyame nso left wo a nipa na sebe ne ye tan wo no na wo hu enti so ho achechede asem ya wagu se maami ja cheche ya monkey ne be ja cheche de wa enkoma kan soja patuni edu mebi a ye nhwe opon de ye kan nyina ne mu oya ne so ye futu sem ne se edu mebi na ja ma ne ka sa ni pa ne timi be hu sa oba yo boafo edin de ye kika edin ye ne ga na ha kwan de gwagu me se sa okotu se nipa bo chenku na miensa na mi no mo sere bo mo nsemo na ni nwa bi ho aka Wagumba kumazo fro ne bobo palaku boy bia me koto no palaku ye friend Ben say o UK
agwa hu ahi bibi anasem dwan and to be honest na ne ho ye mahi because ade ni nyina te se ono nko abegina sei menene kun up to never be able boy mo panati wo panati hu nti menene commander na manso ye mo panati wo o tu kwan ne nkasa ba wonim so o tu kwan ne no upeni po penasema ye me obeto ade obedi ade ano obezu ohunu no kore wom obetu ade a eye me nanso me go no kore ni na me penasem because we twan dodo ade bi ono anim say white ba wase brown o ka brown so na mo ye 30 ogoro wono nko abegina va akwa na ye brown so sometimes ni part mi shia na blabo ma hin sa ano tan sa ano timbe dane boafo wo life mu da chia obedwene ho ndi aze ana obi wo nsusu kwa na okofie bi na nipa ono obe sere fresh obe yo tamfo ozo timbe yo tamfo yes wakaba anu su timbe yo tamfo ona be chi ofio secret ye kompensa we obebi na se o ko beti masi no akasi wo na akasi me ba o na o sisi me ba na o ta so yes nti de pese ya kan se ni nyina chi na ya nanso ye tufu se dumre bi a ampa nipa na oye osane mo yade nanso sanka utie futu jama ne kaya ke bedroom baby no obehu because enim nkrofo bi a na ye ka kire mo ntia ade kwasi de oye jayo mami anase mami de ode ye obe jayo omo so omu nti da but in the last minute no akwa edwato a enu ti na ya na akohia ko emre bia ne ye friends Mother's Day obi frey ne papa no se wono de edu ajapa on no bona ba ye busa se di ntia no ba se be o maame kwan ofa so ka se ne maame ekoja ne to ne papa so wadwuma de onyine wo bete ye ti ne maame de edu me bi a wadaroma ya check re so se de ne si de ne ba ya check re so se o maame ye sa nso a wo maame nso ta ma wo ko wo no se obi oba bi ko wo ne se wo wu a e yo no nko na e ko ebi ko wo akra no sebe na wo ya so ya nyam na wo maame kwa nti no edu me bi agya se fa ho no nko agya amana o wa kwanya se go you to se eza go you to twene na nso wa anyi